agus Mr. Bronwen. Agus ha mi cho virin, or ha mi awn na Royal Conservatoire de Alba. Anas has sin awn office at Josh Dixon. So Josh, je ha yanu awn na Conservatoire de Alba? She ceannart roiin hiúil na Halban hunna. Gleva! A villa at Alba. Hanil, hí na fíine sanas Alaska a chami. Alaska? Sure. Wow. Agus rannig mé Alba na ra mé 8 blion chrúis. Chris na Hanukkah go Alba. Is an film. Nuair thug mé céim ag áirt scáil an in Alaska. Tá mé géirí beach thugail as an gotíthe bethe an Alba. Gotí mar a ha bethe an Alba. Agus well, Hanukkah Alba nu mé 8 blion dia is an óthaid a dhéanú an in obaré. Jaachtaí Albais aniu jaachtaí Albanach agus canon Gaelic, so Gaelic language, agus scrutian Celtach, those Scottish studies or Celtic studies. Bhí den beach go na crisparinsead na rút na sear as an beach a leiscig as an ddíthe bethe an Alba. Yeah. Do you have no more favourite parts to Alba? In Yarua, agus D-side over there, so Costinier, agus Costinier, Cwdroch, West Coast. Waar me a fudach an the nation son blian there. Agus has sin álainn ach va machria an san Yarua agus Costinier. Yeah. Chris na chosich a fiep. Well, va mahad I cloich na pieb. My father. As an tulach, as an tui, agus well, chem hogel le ceall na piebe, agus va me géirí gnuis ceart a bhí sean na piebe me hí. Tampa life Josh son a blin room. Cheery! Has Sean a duine ar ein Doctor Who? Tampa life son a quite in a film a Cheery!